Dobrodošli na kanal Srpska pasta. Danas ćemo se baviti sa nečim slabo pokrivenim na ovim prostorima, a reč je o vršačkim krugovima. Ovaj misteriozni krug se nalazi na poljima Vatina i Vlajkovca, obližnjim selima u blizini Vorošica. Prvi put kada su ovi krugovi isplivali u javnost, zahvaljujući amatarskim istražiteljima Feliksovcima 2016. godine. Smatra se da su ga napravili preistorijski ljudi 4500 godina pre nove ere, iako za to ne postoji nikakav dokaz, a s obzirom da datira iz vremena vrhunca vedske civilizacije, veruje se da je tu nastao prvi kalendar. Zvanična nauka ovaj lokalitet još nije istražila i sumnjam da će ikad biti istražen u skorije vreme, s obzirom na to kako se naša zemlja ophodi prema arheološkom blagu, gde su mnogi amaterski arheolozi uključeni u rešavanje ove misterije. Datiranje na 4500 godina pre nove ere na osnovu još 120 sličnih krugova koji su nađeni u toku Dunava, a s obzirom da je u to vreme uz Dunav jedina mogla da živi vinčansko-vedska civilizacija, te se pretpostavlja da je to njihovih ruku delo. Tomas Fodor je izjavio da su ovakvi krugovi tipični za lenđersku kulturu, iako nije isključeno da su taj isti načini vinčanci pratili kretanje sunca i planeta i da su za to uglavnom i služili ti krugovi. Na zimsku kratkodnevnicu 21. decembra iz Vatina smo snimili da sunce izlazi u samom podnožnju planina s krajnje leve strane i da se simbolično pelje uz obod brda sve do Guduričkog vrha, najvišljeg u Vojvodini, objašnjava Fodor. Gledano iz Vlajkovačkih krugova, koji se nalaze sa druge strane planine, pod uglom od 90 stepeni, sunce također izlazi u podnožju najvišeg vrha, koji je, posmatrajući iz te perspektive, brdo na kom se nalazi vršačka kula. To nam ukazuje da je Vatin mogao da služi kao zimsko, a Vlajkovac kao letne svetilište. Krugovi se, gledajući sa zemlje, ne mogu uočiti, jer se radi o blagim uzvišenjima, ali zato snimci iz vazduha ostavljaju bez daha. Dodatno intrigira i činjenica da su oba lokaliteta vidljiva iz satelita, to jest da se mogu naći preko Google mape. Krugovi kod Vatina su u potpunosti očuvani jer se nalaze na močvarnom i neplodnom tlu velikog rita, pa ratari tu nisu ni zalazili, dok su Vlajkovački upravo zbog toga i okrenjeni. U prilog pretpostavci da se radi o neolitskim tvorevinama govore i predmeti koji su pronađeni u blizini krugova. Za njih su u Gradskom muzeju Vrošac utvrdili da pripadaju vinčanskoj kulturi neolita. Također na istočnoj strani samih krugova kod Vatina nalaze se temelje manjeg objekta iz kojeg su se najvjerovatnije posmatrale planete. U blizini se nalazi i rimski sančevi, kao i mnoge brojne humke iz različitih perioda, što govori da je to mjesto uvijek bilo pogodno za život. Ja se nadam da vam se svideo klip, a ako se otkrije nešto novo o ovoj misteriji, ja ću praviti nastavak. Hvala na gledanju, ostanite pozitivni.